Noluk Shabagaloina Nataram Oksari Nasi October gi Taraga Matoi Sexet Lissing Aniga Kun Toydok Hendokna Yai Fatoi Rabanumit Asida People Task Force for COVID-19 Hariba Manipur de Riba Tongan Ba CSO Sing Pumna Magna Punchilaga Siam Kiba Adung Mulba Task Force Asibu Tengbang Liba Support Toriba Indian Red Cross Society Manipuri State Branch Association of Health Care Provider of India Manipur Chapter API Haina Tensilaga Kangnaba Aduguloinana Indian Medical Association Manipuri State Branch IMA Hariba Organization Sing Asina Nasi si yamna maru oiba ama oina malem sinba thungna satharak liba akan malal ama oina lakliba COVID-19 coronavirus disease 2019 hariba laisat asidagi ngakthokna naba yamna kanna miyamda awareness piduna amadi lengak na paikhatliba thabak thorum kaya sing asibu support pibiduna yamna kanna honarakpa Asimaktada ngasi simaksi hauji singba positive ki masingasi hengalakpa asina maram oiraga tokhai ba lupsing asigi akang ahi sing Manipur lenga ki mihut sing aduga Manipur gi haksel losangi maru oiba sing punsil lakanda academic discourse makak khana nainaba maduna horen aroibada Miam gi kholau miam na pami ba hariba punamaksin adugi aroiba final recommendance na ama logjo hauraga madugi matung tarak padu lenga ki maikai da langkhat pa aduga khanna ba naina ba miam gi hena lebak ki hena yai fanan bagi adugum laba academic discourse amakak sinjalang jabani hariba akhoi gasigi thormasi session ani thokna leijagani Ahan session nasi akoina inaugural session haina asumna akoina pangthok sagani edugi matungda panel discussion sing asi akoi maru oina lokhat sagani aduna ngasigi sigumlaba yamna hen maru oiraba academic discourse on COVID-19 pandemic hariba asigi inaugural function nasida ngasigi thormasigi sinjal langjabada mapung oiba Togdang lobby riba supporters sing aduga loinana People Task Force for COVID-19 gi lusing basingbu pampamlangda lengsin binabagi namakta matang manaw na koksinjage ahan bamaktada People Task Force for COVID-19 PTFC 19 gi convener BK Moirangcha pampamlangda lengkat binabagi namakta koksinjari matang damu koksinjage Indian Red Cross Society Manipuri State Branch ki Chairman Dr. Y. Mohen Pampam lang dilengsin bigani Matangda Koksinjari kai kumnajari ba Dr. K.S. Palin Managing Director Sri Chairman Association of Healthcare Providers of India API Manipur Chapter Matangda Koksinjage Dr. Shyam Kumar Laisram President Indian Medical Association IMA ikai kumna jariba lusing ba marina pampam langda lengsin biraba matung asida ekoi kisi inaugural si yariba makaidi yamna samba mawongda amadi yamna chamba mawongda akoina madugi thormasi lokhat chabani hen maru oibadi panel discussion asine hen maru oi haina logjarakanda aduna Lengbirakliba miyampu taramna okpi bagi warol thambina bagi damagta koksinjage N Bimol Maitei co-convener PTFC 19 N Bimol Maitei co-convener People Task Force for COVID-19 taramna okpi bagi warol thambigani
ngasi October ki tarik 13 nongmajing numit asida Indian Medical Association gi auditorium hall asida pangthokadoriba one day academic discourse on COVID-19 pandemic thauram asibu saruk yanabagidamag lengbirakliba khudingmakpu people task force amasung sinjal langjariba singi maikeidagi taramna okchari thidok hendokna ngasigi inaugural session asigi presidium member oina lengsin biriba ming oina panjarabada ahanba maktada BK Moirangcha convener people task force aduga loinana Dr. Y Mohan chairman Indian Red Cross Society aduga loinana Dr. Palin MD SHRI chairman Association of Healthcare Providers of India Manipur chapter loinana Dr. Shamkumar Laisam President Indian Medical Association IMA bu sinjal hangjari bu singi maikeidagi taramna okchabaga loinana kai khumnaba uchari duga loinana ngasigi panel discussion da saruk yabigadawa moderator oina saruk yabigadawi bai kai khumnajariba Dr. Bogen Singh Akoijam Dean Academic and the Head of Department Community Medicine RIMS duga loinana Dr. S. Santi Kumar, Assistant Professor, Statistics, Manipur University. Dr. H. Navakishore, Joint Secretary, AHAPI. Dr. Navakishore, Joint Secretary, AHAPI. Loinana, Dr. S. Santi Kumar, Assistant Professor, Eminghan. Dr. Husik Isadi, Yaubiratriba. Dr. Khorum Sasi Kumar, Mangang, Additional Director, Directorate of Health Services. Loinana, Akoigi, top departments in the Giling Birakadoriba, Huzikti, Yaubiratriba, Dugaloinana Muksu, Akoigi, Zitendra Ningomba, Members Joint Committee on COVID-19, Government of Manipur, Dr. K.S. Biren Singh, Professor Medicine RIMS, Dr. K.H. Lokeshwar Singh, Additional MS. Jenims bu sinjal hangjari bu singi maikeidagi taramna okchari aduga loinana ngasigi thoramasi bu yawba langbirakliba khudingmakna thoramasi loiba phawba yawbiduna khananenaba asida saruk mapung phana yabiyu haiduna sinjal hangjari bu singi maikeidagi amuka hanna ikai khunba bu chabaga loinana taramna okchari taramna okpagi waron matang asida tensin jage pumnamakpu ikai khunba bu uchari Thagachari and Bimolmite, co-convener People Task Force for COVID-19. Taramno ok pibagi warol thambiram bagaloinana chathajarakadoriba discussion da singda miyam pumnamungna mapung phana saruk yabiu haiba wafam amasu thambirami thagachari makha tarakpa matamda hogjiki onthokna luruba tanpham masida Karigidamakta Aikoi Mayamna Mapam Sida Pulle Heraga, Sigumba academic discourse Amaka Pangtok Kadoribano, Masigi Kanabasina Karino, Aduga, Masigi Tangai Fadabasi Karino, Haibedugi, Nungi Oiba, Yamna Mapungoiba Warol, Tambina Bagidamakta, Amukokshin Jage, Moirang Tem Angamba, co-convener, People Task Force for COVID-19, Kokshinjari, Moirang Tem Angamba. Ngasi yai pharba numit October gitang taraga mathoi satliba saisat lising ani kakun numit asida People Task Force for COVID-19 na Indian Red Cross Society Manipur State Branch Association of
Healthcare Providers of India Manipur Chapter, Indian Medical Council, Manipur State Branch, Punna, Ekoi Sinmin Naba, Nong Magioiba, Hausi COVID Lina Light at the Sigi Matang, the Pangtuk Liba Academic Discourse Sigi, Langston Berry Bissing, Pipan Tax Force COVID-19 convener Uzabi K. Moirangsa, Dr. Y. Mohan, Indian Red Cross Society, IRCS, Manipur State Branch ki Chairman, Dr. Palin Namadi, Chairman, Association of Healthcare Provider of India, Manipur Chapter, Amadi Dr. Laisam Siang Kumar, President, Indian Medical Association. Pumna Makui Kok Nonekai Kunazabucheri, Adugayam Mapung Bangasigi, Discourse Sigi, Equina. Yamna marui ba khana tabaya de na ikun haijer bu matam da leng birak liba tongan tongan ba department sing representative sing resource person sing kuting ba pusu ko noni kai kuna jabu chari kari maram gi damak ngasi gi yamna tangai mak phodaba academic discourse asi silli beno haibe gi yamna nunggi oi ba wahan thok tu telli ba khwai tara da thamjari Malem Gioina, Hogjang Moxi, quite the Tamtiba, coronavirus Herga Kanaba, SARS-CoV-2 have a virus na, Nahalak Pudagi Malem Gileba, Kuding Bakta City. Virus Asigi Sighting Pang the Balebak Yoxalactre. Masigi Sarukamoina Manipur the Su, Yam Nangalingi Matam, Hantak Sali Basahi Sigi, Angan Basaruki Marski Tang Kunga Marida, a hand boy in a COVID positive case, see Funky Bani. High COVID positive case si ahan boy na phangba matam aduai dagi mamang dagi hongna Manipur laingak na COVID laina laiset ki section thorang lokhat na bani haiduna laina si Europe tringai digi mangoi na lockdown amadi curfew thamjalakanda iramdam sida satnaba hokre laina sigi asyang ba saklon mahik asi karino karamna sandui haibasi khangdringai da miyam da Lockdown curfew Tamjan Kiba, Amadi Miam, Masengi Marakasu, Taugodaba Tauroidaba Kangdaba, Akibane Helaba, panic situation Namada, High Ribatanja, do the Lake. High Ribam Matam Maduda, Kairo Lekai, the Kun Kunjinda, Miam Nasu, Taugodaba Tauroidaba, si Kanjana Badagi, Kobit Kimahik, Kenanabak strategy, si Masak Munda Kangda Badagi, Kulamaga Sangna Bayadaba, Kungi, Kunjin Kuding Makta. Samban khaba gate panba changba yadaba lekai amaga changnaba yadaba lekai dumakta da leiba khungi he khunjinda mitop changba yaroi haibagi notice thekalakpa khundumakta da mitop changba yaroi haibagi adugumba PA system da lokthokna lekai khudimakta tawrakpa lekai dumakta da lekai khun da leiba doctor nurse paramedical staff sing sanitary workers sing drivers sing sigi Miyoi bagi thawai kan ba madi ekoi ki hingbaga ani mari leinari ba sugumba kathok le be miyoi sing phawba khul laikai da sangak pa yaroi haibasi yamna phong na mayak ta lokthok kan da laikai do da halak pa yaroi hospital da duty sat luraga yum da halak pa yaroi haibagi yamna chawba dugumba athingba amaka khul laikai khuding bakta laiki madumang na laingang na curfew amadi lockdown laingang na lokthok kan da sorok ta thok pa su yada ba khun da jo mu Lekai gi miyosina lockdown amuk toksalakana kari mata miyam se lengba yadaba mahik sigi asyangba thengnagadaba wakhaloladu matamdu da khangdaba dagi ekoi leiki madumaina miyam duna ekoi samban thingba mi changhanba yadaba lekai amaga yengthina ba hengalakpa suguma mayam sing si kamaina hangadage lekai da lokhalli baduk ma section thorang sing aduna hena covid thengnana bai lambi da khumang choksan badi laira dana maduna hena ekoi da onsal lakpa targadi hai riba covid thengnana bai lambi ase sumthok ta ba yade na khallakanda Manipur da laiba tongan civil society organization sing amadi tongan be student organization sing yawba mifam ama khakna Manipur da covid laina laisat thengnana bai ahanba khut thaba khong thangba hokhibani Masiki campaign si satharang na honaba matam da ngasi si lengson beriba Indian Red Cross Society Manipur State Branch na yamna saw ba iko yung mapung phaba mission na masangsan na bagi namak yamna phajaba training ama ka iko de PBK loina na iko na sangsan jariba khongjang ado iko na
तौगदौरिबा अखोइगी कोविड 19 की कोई लांजंग असि माइ पाकनबगिदमक्ता तोंगान तोंगान बा अखोइगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेटिव सिंह डॉक्टर सिंह एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया मणिपुर चैप्टर के तोंगान तोंगान बा डॉक्टर सिंह तोंगान तोंगान बा अखोइबु नुक्सीबे मयाम अमा संजलाकांदा अखोइगी कैंपेन असे हेन कैरोय लेकाइदा अखोइ साउथोकना अखोइ चटप ngamjaki मदुगी मनुंगदा मु मणिपुर सरकार की हेल्थ डायरेक्टरेट के दुगुम्बा मियोय सिंगसु अखोइना चथरिबा कैंपेन असिदा मरक खरा यामना चावना खुदोंग चाबा अमदि अखोइदा मखोइसि यौसलक्तुना कैंपेन सी मियामदा कोविड 19 थेंगनबदा पीपल्स की पार्टिसिपेशन से लेहलकना होनबदा अचौबा मोबिलाइजेशन अमा तौबदा अचौबा मूवमेंट अमा तौबदा माइ पाकना संगसलकेना हाइबा याय मसिगी तांकक अमा अखोइ लेरखिबदुना ngasi अखोइ कोविड 19 की महिक असि मतमसी होंगपग लोइनना मार्च एप्रिल साइदगी मतमसी होंगपग लोइनना अखोइना कोविड लाइना थेंगनबगी स्ट्रेटजी असि मसिसु होंगदब याररोय हाइबसे अखोइ सिल्ले लांगलिबसिंग यामना मुन्ना खंजब पोट अमखकनी मरम मदुमंगना करी मरम गे दमा अखोइना तंगाइमक फदब मसिगी कोविड 19 की पेंडेमिक से मसिना मरम वरकांद करी मरम की एकेडमिक डिस्कोर्स असि मनुंग हिंजन्ना पांगथोकलिबनो हाइजब तारगदी अखोइदा हाना उरमदबा मयाम अमखक अहोंग मयाम अमखक लाकपा महिक्सिगी संदोकपगी मवोंग महिक्सिगी संदोकपगी मवोंग नतना महिक्सिना अखोइदा पिरकपा सैथेंग मयाम सिंगचे हाना थेंगनरम स्ट्रेटजी दुदगी होंगकांदा अनौबा स्ट्रेटजी अमा मोसिन ममा मथौक तारकपा अमदि मदु ओंथोकनबा होनबा मतमदा मिपुम खुदिंगबा खंगमिनदबा यादबा अदुबो खंगमिनदौरिबा पोसे करी आइडिया नो अमदि कमाइना मसिगी पेंडेमिक असे थेंगनगनी हाइबगी अदुम वाखलोनसिंग अदुदी एकेडमिक डिस्कोर्स असिदा फुमगा खन्नरकांदा मियामदा मु यहोनगदौरिबनी मरमदना ख्वाइदगी कीनोट एड्रेस की वारोलसिदसो अखोइना मयामदा थमजनिंगबा कैनोसी हौजिक अहानबा मार्च की तांग कुनगे मरी अदुइदगी हौरखिबा मसिगी पेंडेमिक असिना ngasiदी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की अदुगम स्टेज अमखक यौरे हाइबसी मसी एक्सपर्ट सिंगना मसिगी हिरमसिदा मरी लेनबसिना ममांगदा फुंगदोखिबा लेखरे अखोई मंगना नत्रगस मणिपुर सरकार की हेल्थ डायरेक्टरेट की एडिशनल डायरेक्टर स्पोक्स पर्सन ना जुलाई के तांग कुन के मापंदा पांगथोकिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदे यामना मयक सेंगना पनखरे मदुदी मणिपुरदा कोविड 19 पेंडेमिक असिगी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की इनिशियल स्टेज अदु यौखरे हाइबसी जुलाई के तांग कुन के मापंदा हाइखरबनी हाइरिबा मतम मसिदा मणिपुरदा तोंगान तोंगान मफमदा अखोई नाबगी मसिंग हंगलकपा मतमदल मी पुन्ना लिसिंग अनिगा समंगा निफुनिपाल लेखिबा मतमददा अहानबा जुलाई के तांग कुनगा मापन नसिदा कोविड 19 नंबर मोरकंदा अखोई पेंशन नमसु सिबा होखिबा नुमित नमखकनी हाइरबा स्वाइसदगे हाइरबा पेंडेमिक असिगी कोविड की छंदोकपगी चांग असि हान लेरंबा मागी फिबमददगी खंगोंग होंगबा दुगमा तांकक अमखकता जुलाई की अहानबा चयोंदगी होरकबदना जुलाई की अहुम सुबा अमदि मरी सुबा चयोंदगी दि हाइरबा पेंडेमिक असिगी डायमेंशन सी लोकल ट्रांसमिशन अमदि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की माइकैरोमदा ओनसलकी हाइदने एक्सपर्ट सिंह एकोदा ताकपीबगी मतुंगिना हाइरिबा मतम सिदगी खोंजेन यागना दुगुम्बा एकोगी कोविड 19 के पॉजिटिव केस असि हेंगलखरे मतंग साइजदा सिंजल लांगजरिबिसिंग के साइटगी थमजनिंगबा पुथोकचनिंग वफमदि हेंगलखिबा असि कमदौना हेंगलखिबनो करम तांकत्तगी हाइरबा कोविड पॉजिटिव असि नोंगदा चामदगी चानी चहुम लाखिबनो हाइबसे मस्वाइसदा हंगबा याबा होरेनसु नैनरकबा याबा वफमसिंग याना खंजै मरमदि अहानबा मणिपुरदा कोविड पॉजिटिव की केस लाखिबदगी हौरकाना संगसलखिबा अयामबसी मपानदगी लाखिबा रिटर्निसिंगना क्वारंटाइन सेंटर दा लेरबा मतुंगदा मखोगी चपचाबा टेस्टिंग प्रोसीड्यूर दा तौरबा मतुंगदा पॉजिटिव ओइबगी थोलबा अदुगुम्बा रिजल्ट ngaktani अदुबो हाइरबा केसिंग अदु जुलाई था अदुइदगी अखोई केसिंग अयामबसिंग असि मसी अखोई लेरिबा अखोगी पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन असिगी मरक्तगी कम्युनिटी अमदगी जगह अमदा मफम अमदगी मफम अमदा महाकी हौरकफम कांटेक्ट ट्रेसिंग असे थीबा ngamaktaba जगह अमदगी मफम अमदा नोंगमदा मी चानी याखैदिन चहुम फाव संदोप यावसलकपा मरुइना अगस्त अमदि सेप्टेम्बर दा ख्वाइदगी कन्न महिक असिगी चैथेंग अमखक अखोई मफम सिदा लेखरेना लौबा याय मरमदना होरेन एकेडमिक डिस्कोर्स असिगी मनुंगसना एक्सपर्ट सिनसु यामना मयक सेंगना अखोइना थमजरिबा पोट असिदा सोइदना मके थमिरकनिना खल्ली मरमदना हौजिक लाइबा अहोंगबा संदोकपगी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज असि यौरकपा मतमसिदा अखोइगी मियामना करी तौमिनगनी अखोइगी लैंगाकसिंगदा अवाटपसिना करीनो लैंगाकना करी तौरकनी गाइसि मसि कोमना खननबगी अदुगुम्बा तंजा अमखक अखोइना हाइरिबा डिस्कोर्स असिन पुथोकसबनी मार्च थादगी तौरखिबा लॉकडाउन अमदि इंडिपेंडेंट कर्फ्यूदना
kayam namna COVID-19 thengna bada saru yabang ngam khrage haibasi ngasi gi meyam na horen khanna bada su yengba yai tha manga sumna tha taruk sumna lockdown amadi curfew thamba matamda lamdam sigi lairiba COVID-19 thengna bagi strategy masigi tahogda health care gi capacity hospitalization gi thak masi wangkhanna da bahai ba peres ki manungda manipur lengak na sabchan hona khibra natraga hona khidabra haibasi yamna sawo wahangam oiri maramdi hairiba karigumba epidemic ama tholakpa matamda epidemic adu gi sandokpa gi magi spirit ki level se nemdhan na bagi namakta magi laina laisat lasi hanthana bagi namakta karigumba kanda lockdown natraga curfew si thamakanda hairiba khanghaudana akaknaba matamamgi manungda hengalakadaba nabagi masing amadi sibagi masing asi handhanabagi namakta flattening the curve haiduna ikoi hairiba epidemic tholakpa kana masi handhanabagi policy program ama taunaribani adubo lamdam sida kari maramgi damak tha manga taruk subna aikoina public curfew aikoina government curfew amadi adugumba lockdown thamgurakanda hek hangdokpa matamda nongda mi chani yankai chani gi mathakna narakpa amadi kari marang gudum sibagi masing wangkhalakno haibe wangkhalakibano haibese ngasigi miyam na ngasigi lakpir be expert singna yamna mayak sengna nainaba amakak change hana khanjai maramadna COVID-19 thengnaba haibasi masi yamna marik chumna kari kari de soiri bage ga haibasi maji puthu ga khanaba mam yengma masangi people task force for COVID-19 na hojik phawgi ona yengjabadadi leiriba government su masi yamna tung koiba chatnagadaba pre plan tawdaba thokadaba tholakadaba mayam singa se kamdongna thengnagani haibasi masi khandaba dongna tawi semliba standard operating procedure mayam SOP singsi ground situation da chanari bra chanadabra masi kamaina ground situation da chananaba semgani haibasi laingak na khandaba dongna tawi maram adumang na mamangda laingak na semkiba standard operating procedure ase thoksal akanda satra lupsing na CSO sing na madu chanaba yaroi haiba matangda madugi SOP handokibagi wari phawba mayam ama lairi masina takpadi SOP semba singsi masi advisory singsi masi ground situation de kari lairi haibasi niyom sumna analysis tawdabagi yamna marek laraba khudam amkhak lai haibasi kanjai hawjik hawjong is horen khanna bar saru yaber kanene khalli aikoina khanjabada lairiba government asna lairiba lockdown amadi curfew manungda tahugudaba sem sahugudaba mayam singado ngasi phawga tawdaba na maram kanda atuki matik aikoigi health care delivery system da lairiba aikoigi capacity da atuki matik achawa chaifu amakak piri haibasi kone kanjai aduk yamna tha taruk taret lockdown to khramatungda ngasidi manipur da community transmission gi yamtam thiba masak ama la ise miyoi listing taraga humdoi ga mogdraga nithoi nari ibasi masi yamna anakku matangi manungda community transmission gi pose la kharmatungta hengalakwa pot ngaktane na khanjai maramaduna people task force for COVID-19 na sujik chijanjaba amade tongan tongan ba thengnari basingi report si logjaba matamda anabagi masingsu hengalakpa sibagi masingsu hengalakpa hospital की facility लाइरी पे capacity ऐसे से कोना रखता बा COVID care center सिंग ऐसे से कोना रखता बा सुगुम बगे यामना चाव बा दुगुम चाइफू अमखक लेब दोनो तवे मणिपुर की ख्वाइदगे चाव बा hospital लायंग बम ओइबा rims अमदि जेनिम्सा सुमनतगे ventilator कुंट्रा गनि थोइ लै COVID की नाबा symptomatic patient अमदि खरे severe ओइबा patient सिंग लायंग नबगे दमक लाइरी बा bed मसिंग चानी गे मरी दगे हेन लाइतेना ताजै एकोइन हंगबदसु मरमदना हौजि ख्वाइदगे लुबा active case the meo lisingani ga sanipan gi maya da laira kanda aikoi gi lairi be health care system lairi be aikoi gi capacity se masi hongba ma sangi hongdraga di yara roi haiba se people task force for COVID-19 number ngasi siliba loop mayam amakang na phaugi jaba pot amakhakni maramadana subsal lakpada tension lakda haining base COVID-19 thengna ba haiba se masi panglai leroi government gi oiba lainga ki oiba yamna asan ba amadi yamna tawgada ba tawroi da ba singsi yamna mayak lana ubang ngamba scientific policy amagi matung ina tawgada bani ngahang ngahaki pagtaw toksan ba ngahang ngahaki SOP pagsam semjan ba matugamba tawgibdu na mamang da wathok lanthok mayam ama tholakpa masiguma mayam ama thori ibase lainga na tawbigada ba tawroi da ba mayam singa si masik kamaina SOP sembaga loina na masik kamaina implement tawgada ge habigi yamda khana ba masangani SOP dang thokraga madu implement tawbang ngamda ba taragadi madu lainga tu gi legislators ingi policy makers ingi oya pot asauba ho ba malai habisi masana takse bani maramadana masimak hai haiduna lainga sigi makhada health directorate amadi lairiba COVID thengna bagi sem be state consultative committee na thabak amata tawdre habidi nate adubo hairiba semiba legislators inga semliba ain law mayam sing masi marak marakta rule of law leitabdung tawbadung ma mayam ama yawdaba nate habisi people task for COVID-19 amade sing sile langlip sing khanjai
लो वायलेट तब मीसिंग दंडी पीद्रकांदा लो वायलेट तौरीब मीसिंगसे दंडी पीऊना हाइरुबसिंगदुदि फाजन पुनसन मयाम अमा तौई ngasi फावबदे एसओपी थुगाइरिबा एसओपी थुगाइरगा इलेक्शन की कैंपेन तौरिबा एसओपी थुगाइरगा इम्फाल मनंग दुकान फम्मिबा सुगुम मयाम सिंगी मतक्तदि लेंगाक्सिना करी एक्शन लौरगे हाइबसि यामना हंगबा याबो वहंग मयाम अमा लेरी मरमदना सुगुम मयाम सिंगी लोइनम खंजरोरकांदा अखोइना पॉलिसी अमा सेमनबगिमक तंगाइ फदना अखोइ लेरिबा लेंगाक्सिना अमदि लेरिबा तोंगान तोंगानबा हेल्थ डिपार्टमेंट की पुलिस डिपार्टमेंट की अमदि लेरिबा एक्सपर्ट सिंग सुगुम मयाम सिंगी पुनसलकांदा अनौबा कोविड-19 थेंगनबगे डायमेंशन नंबर चंगे हैबसी पीपल टास्क फोर्स कोविड-19 नंबर सिले लांगलिबसिंगसु खंजै मरमदना मसी ओथोकनदबे नमक्ता अखोइना कोविड-19 थेंगनबा मतमदा अखोइगी मियाम से यावसलगा थेंगनबा कम्युनिटाइजेशन के पांबैना हाइरिबा अखोइ कोविड-19 नसे थेंगनबा ngambaba matamda mai pakani haibadun mungni मरमदना ngasi sinbada yawrba luk mari simangna lekai lekai sin thungna sasarakanda lekai amada khul amada अखोइना ICMR amadi WHO na piriba khud sahambagi protocol sing mask upagi amadi physical distancing gi wahan tokse miyam da lekai lekai da satlakan da ikona campaign tokjari ngasi phawda khun chani yankhai gi matak da tongan tongan mafam sing da ikona satlakan da miyam ga ikoi ga taminna bagi pambaina ikoi lekai lekai khudimakta ikoi isana isage responsibility launa na bagi damakta ikoi asawa thodang musu lauri haibasi ngasi gi keynote gi waron sida thamjari loina na mapung oina ikoina लोसलपगी वही अमनि दाइनिंग बसी होरेन से सोइदन बगी हाइबिरानी खली कोविड-19 थेंगना बगी दमक यामना अकनबा पॉलिसी म सेम जंगी कमिटी म सेम जंगी अमदि होजिक संदोरिबा कोविड-19 के पेंडेमिक असि करम हाइना संदोई करम हाइना कोविड-19 ना नारबा मी मदगी अतोपा सेकेंडरी इन्फेक्शन अमदा नाहली कयाम यामना नारे हाइबना चिंगबगी अदुगुंबा बेसिक रिप्रोडक्शन रेट आर नोट न चिंगबसी फजना तोंगान तोंगान बा इकोगी पब्लिक हेल्थ की एक्सपर्ट सिंग अमदी बायो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट सिंग अमदी तोंगान तोंगान एक्सपर्ट सिंग द फमिन रकांदा साइंटिफिक पॉलिसी अमकक सेमकांदा डाटा मयाम को एनालिसिस तोरकांदा तौगदब अप्रोच नियम सुम न चटपा मसंगी nga ha ke pagtawda toksan ba yana yana ba tawbagi thabak tawbagi mohta yamna transparent oiba miyam loinamak yawba adugumba harmonious oiba adugumba ikogi policy amakak ikoi semakanda ikoi covid-19 se masi थेंगनब ngमगनी हाइबा वाफम से थमजब लोने ना मखा तारकदुदी कोइगी तोंगान तोंगान रिसोर्स पर्सन सिंग एक्सपर्ट सिंग ना यामना मयक से नंगसी खन्नबगी तंजा आसी लौबी गनी हाइ वाफम से थमजर मतंग टेंशन ज थैंक यू Thagachri Angamba Moirangthem Co-Convener People Task Force for COVID-19 Yamna Fajaba Nungi Oiba ngasimak pangthokliba academic discourse asigi nungi oiba warol yamna marikshumna thambirami akoini invitation da su haijare aduga horukpata su koina ningsingjare ngasigi session anini ahanba session asi shupnatagi inaugural haibagi maming adu lawjarakanda henna ikoina emphasis pigeoning masi discussion panel discussion asidani maramaduna ikai kamnajariba ngasigi inaugural function asida saruk yaba yabiriba akoigidi yamna chokthokchani ai oiba ngaktani miyamda amuksu hana sak taksabagi tanjadu logjage maramdi akon ngasi sathajariba thormasi channel anida YouTube channel anida amana khusem live amadi kanglei bihuda hojuji asi live streaming tawdana miyam punamak honbatana tana manipur khaktana natana India gi tokai ba mafam sing aduga malem sigi mafam da miyam punamak to uhunjabagi thorang adu paikachari aduna People Task Force for COVID-19 haibasi tokai ba loop ama oina leiramba natte Manipur da lariba civil society organization mayam sing ima maira paibi mayam sing aduga loinana lamdam masida leiriba students organization mayam sigi apunba amakak semakanda lal asi ekhoisu yawdaba yade lal asi ekhoisu thengnadaba yade haidana adumba wakhalon panda madu thorokibani hariba task force asidaida yam achouba mateng pibiriba thodang pibiriba utpiriba haiba tare ihan hanbada akhogi Indian Medical Association imagi hujik lengsin biriba Dr. Shyam Kumar Laisram mahaki Timma sinasu lokachar liba tabak thorong khudimakta achouba mateng pangbibani adugo loinana
Dr. Kais Palin, Managing Director, Caesar Hospital and Research Institute, Association of Healthcare Provider of India, Manipur Chapter gi Chairman oina thopi pubiba ikai khumnjariba sarni adugoloina Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki Chairman oina thopubiba Dr. Y Mohen ikai khumnjariba luchingba mari asina ngasigi thorum asigi inaugural session da yamna ngasigi thorum asigi matik mayai utpidana miyamda ngasi thorum asi hogdok pibagi mak thagachaba phongdokjage adugo loina ngahaktang makhade lengthebiraga aikogi panel discussion se hongnana bo hona jage ikai kumnajariba loop sing asigi lusing bamarina makhada amutang lengthebigani miyam pumnamakta thamjaning basi hojikta su aina thamjakhre hojik asi manipurda yamna aruba phibam amada haibadi akoigi hujujik asi nongmagi ising isaugi matogumna pandemic asidaida chaitheng phanglaba mioi kaya positive kaya si masing lep leitna hengalakliba yamna kiningai oiba thak amada lakliba leriba phibam asina mahan doktaba tarabadi aikoi tha khargi matungda aikoi kari oigedege haibadu yamna kiningai gi masak oiba adu mamong amada laklibani hariba phibam asida aikoina yamna sexual hudaba taraba aduga tokhaiba leiribo huziki akoigi awareness ki mawong aduga lalasi thengnabagi mawong ase masidaida aikoina karamba anouba ma hapchillaga karamba model ama toraga masi hena lalasi mai pakna aikoina thengnaba ngamgani aduga SARS-CoV-2 hariba virus ase maithiba piba ngamgadage haibase masi hojujik aikoina nainadaba yadabani madugi tanja aduni ngasimak aikoina luxuriba academic discourse ama hojikti aikoi masigi discourse asi chatha janabagi namakta matamadu logjage ngasigi nainaba asida saruk yabigedaba resource person sing haijaba tare masi akoina haijakiba singadu suna lengbir tabadi leiri adubo akoina soidana akoi join tobirakani discussion manungda join tobirakani haibagi thajabadu thamjai aduna ngasigi panel discussion asigi moderator oina thau pubigedaba saruk yabigedaba thudo hindongna ikai khumnajariba Professor Dr. Brogan Singh Akoijam Dean Academic RIMS amadi hoji hujik Head of Department Community Medicine gi adumlaba Head of Department gi thau pubiriba ikai khumnajariba sarasibu moderator gi phampham langda lengsin binabagi damakta ahan bamakta da koksinjari Dr. Brogan Singh Akoijam Yani Sir, second, just 1 second, sir. Sir, come on, mong siyam siga. Si horen si yeng madu nungai gadra sige. Si na somda sangsal aseba. Si mayai dal lay badu nungai tre horen sarna su yeng madu nungai ro slide show torpada. Okay, mayam punna makta karigma break amtang lawjage akhoi YouTube channel da streaming live ta miyeng tabiri ba ikai khumnajariba punong sing mafamda lepsariba mafam asidagi noluksaba akoigi wafam dang thamjage khachitang minute amani dang di akoi sungsoi soidana sindok sinjin tobada matam logadore maramaduna yengbiriba punamak singna akoigi channel asi thadok piganu ngasimak nainagadoriba si akoina ngasimak akoida tension amaga loinana lan thengnariba COVID-19 asi aikoi karamaina thennagadage haiba sathina lurba adugumba lal gi lalong sinnaba adugumba khana nainaba amani maramduna aikoi ngahaktang leimina kisi aduga ngasigi discussion se saruk yabiu karigumba adomna message thabirektana aikoida wahang hangbiningba leirabadi madugi tanja adusu akoina pijagani aduga
mayamna wahang hangbirakpa yagani khangna chanaba mayam singi through dagi message da thabirakpa yagani na ai thamjage aduga ma akoigi resource person sing dagi horen madugi answer sing adu pihanjanabagi tanja du logjage lengchin biriba auditorium masigi manung de lengchin biriba punna maksingda people task force for covid-19 gi maike dagi yamna chamba sa akoi arrange logjari akoi minute amani khatang matam logjari ngai gi maraga sida miyam punna mangna sa lobiba yagani Thagachari hojik akoi mayam sa adum enjoy to view sa paira adum akoi nainasi nainabasine hena maru oire maramduna ikai khomnajari ba akoi ge moderator Dr. Brogan Singh Akoijam Din Academic aduga loinana Community Medicine Regional Institute of Medical Sciences Rimski Head of Department oina thopu viba ikai khomnajari ba moderator na pampam lang da lengsin bina bagi da mukta hangachari sige makha tarpa matamda aikoi ngasigi resource person sing oibigi da basing adu amuktang matang chin koksin jage okay akoi gi repertoire ani khaksu ngasigi nainaba asida akoina khanjai madu aikoi pampam da lengsin bina ba koksin jage Dr. Vivekananda phambi dana lebire lengsin dana lebire adugo loinana atopa laisram Sachindra consultant ophthalmologist ikai khomnajariba akoigi Dr. Busu pampam lang de lengsin bina bagi damukta koksin jari Dr. Sachindra laisram hanagi Indian Medical Association gi former secretary una thaupubiramani aduga Dr. A. Vivekananda ani manglengsin bire ngasigi nainabasi hena nungaina nabagi damakta akoi data presentation tobige daba mioi ani akoina hanna su haijakrabani adu lengbirakna lebire koksin jage ahan bada Dr. Ais Nabakishore Joint Secretary API Association of Healthcare Provider of India gi Joint Secretary in a Pubibani, Dr. Ais Nabageshwar, Aduga Amukoksin Jage, Dr. S. Santi Kumar. Santi Kumar, Assistant Professor, Manipur University Statistics Department Guinea. Mayam Kuba Kudana Taramno Upiu, Aduga Loinana, Matang the Koksin Jage, Dr. Khoirom Sasikumar Mangang, Additional Director, Directorate of Health Services, Government of Manipur. Lengsin directly, aduga loinana, akoina Health Department tagi representative ama soidran lengbi rakani haibagi thajabal lejabani haujimakti report tobidri bamali lakpiragadi madu akoigi kanoda task force ki volunteers in the report to view adugo loinana representative from police headquarter hariba sisu akoi hujimukti akoina uba phangjate lakpiragadi report to bina bagi damte ningsingjari horen hek lakpa matamda akoi join tongna bagi tanja su akoi logjake matangda koksin jage Jitrendra Ningomba member joint Committee on COVID-19 Government of Manipur. Aduga loinana koksin jage matangda Rimski Regional Institute of Medical Sciences Rimski representative oina lengbirakpa Professor Dr. Khetrimayum Biren Singh. Hojuju Rimski Medicine Department ki Professor oina thaupu bibani ikai kumna buchari taram na okchari matangda mu koksin jage
Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims Porompat ki additional medical superintendent Dr. K.I. Lokeshwar Singh Pampam Langda Lengshin Binabagi Mukta Kokshinjari. Ngasigi panel discussion asida achouba thodang lobi gedoriba panelists sing hojik lengshin binan lebire sigi makha tarakpa session mayam sing asidi ngasigi moderator oina lengshin biriba ikai kumnajariba Dr. Brogan Singh Akoijamda Mike asi sinajari. Thank you, Tamo. Ngasigi akoigi discussion sida dum tare dum haujarage matam so kitang thengabani adagi mayam su thabak achin belaina banina han bada akoigi ngasigi discussion si karamba mongda kamaina toksigi haidana habe khanasi nandi habe haramani adubu chinbadagi mayam se punbang amkhidre aduna aina kitang liberty Lobo tare. Hojik laiba kogi COVID-19 ki keeping in mind kogi new developments thola iba mayam in front scientific front agi natragana political front agi thola iba mayam se punamak se yenguraga akhoina hojik laiba pungpham asidagi mangoina na forward looking habatare Kari tauba yagadage, kari tauga khwaidagi best oigadage habadu maduda focus oina taunaba taurage akogi ngasigi discussion ase that means we won't be dwelling too much on the past mamang da koina si tawgidre habadu thodona yamna reference ama piramaga mamang hojik simane tawsi khosi habagdi yare but Mamang the talk about Mayamado can analyze the Madu, Adu Tarongadabni Kokani Habado, Madu Yarbimakay Kogi, Madu Toldanaba, a penalising this way Hizage. Aduga Loina Hojik Laiba, Fibamasi, Young Ragati, Kogi COVID control gi single overarching objective. Amakatani Hojik Laiba Kogi. Ain Hajari objective, Mayam Labia Adubu. Single oiba amakatang quite important oiba amakatang putu haragati. There is only one single overarching objective of COVID control. That is to reduce death. Sibaki sang se handanaba honaba have seen a quite again important oiba tugumba control objective oigani. Aina hojik death haibado death haibani a COVID-19 death hibernity death hibernity madugi region lay madu horena koina khanara ko matamda adum thokcharakani haiba porase fangnaba honabada at least from the medical sector point of view okay yamna broad objective or strategies mari lay maduzo horen khanaraga punna karma mongda kamaina togadagi habadusu tholaksi aduga hogyokji lariba mani ke fibam masi yenguragadi for that matter India ki fibam masi yenguragadi asama mangda su mayamna haina kiba khogi SOP tholakpa natraga single khogi policy amana Manipur ki mafam khodimak se loina applicable oiragadra haibado scientifically yenguragadi madu kitang wagani maramdi magi transmission tawbi chang ase district khudingi khenabani na mana hani emphasis pi gadaba magi strategy adu khenagani madu country level su chap manai ayamba matamda masigi kano se koi shemba ngamde maramdi yamna exhaustive oigani aduna mayam gi oina punna country amagi natragana state amagi oina koina SOP natraga policy ma puthok matamde madu puthoi but madugi manung aduda koigi variants leigadaba adugumba natraga khenarakadaba khara do koina envision tawbang amagadi madu incorporate horagadi haiba policy or SOP se yamna phajaba afaba SOP haibadu oigadoribani madugi mayam adu punna khana nabugidam ngasi akoigi ngasai di lautopigre
कोई पैनलिस्ट तरुक लेरे कोई सिदे सिदा हौजे हौजे की ओइना कोई की अइना ngasai district sing ji khene habagi maramde kaino district khara amadi hana transmission se kari mata leramde do hौजे खरा वांखलक district like for example Tamenglong se yamna name dan lerami कोई की covid test positivity yengraga di transmission se name na lerami hौजे amuk sutap tore habadi masi changing ni stationary oina sunglai leiroi manipur ki district me amsi yengraga di khwai ga consistent oina magi test positivity rate se name na yam phajana leiba district haraga di as of now hौजे bot leiba data sing matung ina di ukrul jin oigani मोइगे जे अदुम somehow consistently ले मसी कोई हॉट पगी नियम याम ले नोम खक्ता द हॉट पसुनते मागी 14 day rolling or 7 day rolling हाइदना मागी मसीना करी ताप के हैव द हौजी ट्रांसमिशन से कयाम थोई बगे हैव दु ता इबनी करी तो बई याय हैव दु सुत्ता इ हाइरेबम मयाम से सुपचल मतुंग दा हान बोइना हौजी अखोय ngasi की डिस्कशन असे होंगनबा I wanted the instruction people that Dr. H. Navakishore Kogi, Dr. S. Santi Kumar Gasi, Wa Manganga, Makada Kungi Adubu. I will request you, both of you, to be on the dais till the end of the discussion. Go. Adum Pamazi. So, Dr. Navakishore, I would like to invite Dr. H. Navakishore, Joint Secretary, HPI, to give his deliberations. Thank you, moderator. I matamzu kano lay tamni na data amyam se kitang briefly I ongting summarize tok jarake. YouTube impact TV the soy kara ngang jagre aduga hakchal pau jel koi IMA gi amusung sisa foundation na to bu soy kara ngang jagre sida soy perspective ano ba kitang ai uchage si ai kitang ai isama ke understanding this kana jay na kanje adu myam gi kana beginning khale. So my topic is observations, correlations, projections and recommendations of COVID-19 Manipur. Fundamental concepts है तुम खंबीर बने मैं आम अदुदा सीधा कोई की डाटा से मणिपुर की क्या क्या ले रही है सीधा तुम ले रहे मणिपुर की सिनेरियो मसी आम पंद्रह के सुई आ रहे अदु जनरल ऑब्जर्वेशन हो ना कोई ना ट्रेन हो ना उबसे हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन्फेक्शन की कोई खर थेंगना करे 1.6 कुंबा परसेंटेज कोई टोटल हेल्थ केयर की कैसे सीधा अदु लकीली डेथ याउद्री जनरल पॉपुलेशन जा 70% मेल जे इन्फेक्टेड एंड डेथ थेंगनरी अदुगा फीमेल जे 30% असीगी आईटी की डेथ से असेंग बदी 88 ओइगदुमनी लेटेस्ट डाटा के मतुंगिना मथंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन जे सीधा इन एजम्पशन खर तोजे कइनो द कांटेक्ट हिस्ट्री के की मेनो से हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्ट डाटा से रो डाटा फंगदबनिना अदु ग्लोबल की पैटर्न नेशनल पैटर्न अदु मणिपुर द कमाइन तोरंगद के हाबदु की ग्रोथ रेट के हाबि गेंगांदा आइना एजम तोजरी जे क्लोज प्रॉक्सिमिटी असिना 45% मोड ऑफ ट्रांसमिशन होइगनी प्री सिम्टोमेटिक कांगु सीधा असिना उमका मु 40 हाबि सुपर स्प्रेडर गाना म्याम ना हाइनरिबा अखोई की डिस्ट्रिक्ट खरा दगे डिस्ट्रिक्ट खरा द संदरपगे एग्जांपल लई खरबनी अदुगा एसिम्टोमेटिक कांगु जो मसिंग यामबगी ओइबुदुना मोइनसु 10% गुंबा अकाउंट तगुद्रा खल्ली अदुगा का थोंग थोनाव फजना पांदबा नुंसिनुसा फजना एरिया ओइदबा कांगु जे 5% गुंबा कन्फाइन ओइदगा मसि ऑफिस गुंबा अदगी सिनेमा हॉल गुंबा रेस्टोरेंट गुंबा असिदा याम इंपोर्टेंट ओरकनी मथंग द मसि टोटल ग्राफ मयाम दुगी येंगबने अखोइना कंसर्न ओइदु जे मखा की एक्टिव केसेस की ग्राफ से येंबियो हाना प्लेटू लेर मदे खितंग खितंग हाइगले सि कतने अखोइना कंसर्न ओइदु जे सि कंसर्न कदबे ओइदुनो इजे आई अमु एक्सप्लेन तोजरके डिस्ट्रिक्ट वाइज तस इम्फाल वेस्ट ना फर्स्ट सेली मथंग द इम्फाल ईस्ट लेडी सिगी पैटर्न जे करिगिनो मोस्ट लाइकली इम्फाल वेस्ट ना हाना होजिक कम्युनिटी स्प्रेड मांग थारी मथंग द रूरल पॉपुलेशन के फॉलो अप तोरकान अतै कनो जो पिकअप कनो तोरकुदमारे मेन कॉज रीजन दे इम्फाल वेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जेनेरेशन ख्वाई यामी अदुग मोबिलिटी जो ऑफिस तगी करी देगे मैम कंसंट्रेटेड ओइबनिना monthly figures kitang haijage sida aina kano mark tokjari se 30.3 august aina september se 30.3 ne growth legri je
अतई रिटर्नीज का क्वारंटीन सेंटर का कई दुने अक्टोबर अखोई हंतक की थासीदा सीगीजे कंप्लीट होइद्री 30 दैना 40% ग्रोथ एक्सपेक्ट तौगने लवे नवेंबर सेम केस अखोई सिदा कैनोमा इंटरवेन तहौद्रगदी सिगी पोटसे लाकने खले लोकल विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री से मसिंग यंगियो मंथली यंगिदसु दम हेंगलई अदो हजिक अक्टोबर दा नुमित 30 दा गाइरी 1000 to 2000 मेरम योग्रे सिना वीकली कनो तो कांदा एपिडेमियोलॉजिस्ट कांगुना जे मसी एपिका बन हाइना बनी आइना रिकवरी कनगा कनो सिगा वीकली का टैबलेट तोरगा यंगजबनी ग्रीन लाइन अमा उचरी से जून 10 दगी IDSP की रिपोर्ट की मतुंग इन लोकल ट्रांसमिशन से हौरे ना दाइना तौखिबनी अदुगा जुलाई 29 ngasai angam मनजो हाइबेग्रे 29 जुलाई 30 जुलाई असदगी कम्युनिटी स्प्रेड हौरे ना टेक्निकली स्टेट ना मसी लौथोकदा मागी लिमिटेशन लेरम्बे आई अदुबु अखोई की तरफ तगिदी एज अ क्लिनिशियन एज अ एकेडमिशियन असिदे अखोई कम्युनिटी स्प्रेड हौरेन लेबनी मतम संतुरागा याम हेना तोरकदुबुदुदी मतम गी वाइनी मसी आइना अखोई लोकल विदाउट ट्रैवलिंग हिस्ट्री से आइना वेबसाइट की वेब ऐप अमा सिजनरकांदा एपी एस्टिमेना असि सिजनरकांदा आइना रियल टाइम आर से आइना कैलकुलेट तौजबनी अखो ngasai की आर नोट आइना हाइनागिदो usually आर नोट से केसु चेंज तौदु मानदे केनो द चाइना की यांकान 2.2 2.5 अदि 2.3 से दुम लेगनी अदुबु अखोई की ओना रियल टाइम अनि यांकांदा असि जे होजि भौगी करेंट दा लाकदु जे 1.3 1.2 लाकनी अदु हराउ बिगनो अखोई की टेस्टिंग वाट बोय बियाय केस डिटेक्ट तौदु बियाय अदुना सी आर जे इट्स नॉट वेरी वैल्यूएबल फॉर अस असि कई नो मखाता भाइजरके सिदा दुम यंगबिरो जून 30 दगी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कमाइना नत्रगा स्प्रेड की कमाइन तौर एजे सिदा लाइट ब्लू की कनो है ना बार है ना उल्ली बसे लोकल विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री दुगी है ना मैपिंग तो बने मे 13 दल में बैकग्राउंड दल लेरी बकांगु सिना कोई रिटर्निस के लाखी में हम दो सिदा तुम ऑब्वियस हो रहा है कोई ग्राफ से तुम हाइकल ये जे कम्युनिटी स्प्रेड से सिना मुक लोकल विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री सिदा आई हम कम टोटल पॉजिटिव है ना मोइना कोई IDSP की थोड़ा को रिपोर्ट सिदा कंपेयर तो रगा कोई की लोकल लो इन इनफेक्ट और काइन होता आर्मी की यावरी पॉजिटिव देखिए रिटर्नी की पॉजिटिव यावरी मधु में आंदो फिल्टर तो रकान दा सीधा रेड ओइन बार उलिजे लोकल विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री ने बा सीधा तुम हेंगल ये बा कोई ना कोई की डिजीज बा कनो से मेन कंसर्न हुई डिजीज अदगी मुक सीवन ना बद सुन यंगिरो मखा की मचा ब्लैक अमा चली जे वीकली टैबलेट तो बुने इन सीजे लोकल विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री की मसिंग दुदा कोई की डेट से क्या चली जे कोरिलेट तो रकान दा लास्ट की अक्टोबर फर्स्ट वीक की सिदा अखोइना उरे 15 डेट ने लेरिजे अदुना डेट सिजु मसिंग तम हेंगली व्हिच इज आल्सो ऑब्वियस कगिनो द पॉजिटिव ओइबसे मसिंग सुम हेंगलेबा पॉजिटिव ओइ मसिंग सुम हेंगलको मतुंगिना अखोइ डेट सिजु हेंगलखिनेबा सिना एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन द यंगबने एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन द यंगबियो म्याम लाइथोक पिगनो 25 to 34 द सीबी यावरी 35 to 44 द सीबी यावरी मैक्सिमम जे 55 to 64 द सीडी अदो अखोइने याम कना सीनी हाइबा 75 84 अदगी 85 94 सीद्री मरमदी मोय युम द लेरम बियाय मोबिलिटी ओरम द बियाय नत्रगा मोय जे वल्नरेबल ग्रुप ओइत्रागसु एक्सपोजर रिस्क से होजिक यामना लेट्रिबै ओर बियाय कईम स्ट्रेस ना सुम हेंगलगदी अनकंट्रोल ओरगदी वल्नरेबल ग्रुप सिंग कांगु से एक्सपोजर रिस्क हेंगलकदोनी वंस अदुगी स्टेज ला आकान दे विल हैव अ वेरी proper picture of COVID-19 Italy की picture अखोइ मणिपुर द ओइरो हाबि यारोय अदुबु इंटरवेन कमाइन तो होजिगे कोन मखा ता स्लाइड तुंग हाइजरके नुपी नुपा की डिस्ट्रीब्यूशन जो यंगियो 28% ने अदुगा मेल मसी अदुम खितंग डायनामिक ओइन चले 30 70 अदुम चले अदुगा होजिकी ओइन दी लेटेस्ट ओइन 28 72 ओइन चले सिना एक्टिव केसेस आइन सि उचरी जाते के मनते हॉस्पिटल थमकपा आइसोलेशन थमकपा अमसुंग ICU मैनेज तौरपा असिगी नंबर सि मसिंग न डिपेंड तौरकदुने अदु नोंग नोंग अखोइ मसिंग जे काखलै सि अखोइ कंसर्न ओइबम थोय मथंगदा अखोइना टेस्ट तौरिजे वीकली टेस्ट तौबुदुगी मसिंग दुगा अदुदा इना पॉजिटिव ओइना अखोइना डिटेक्ट तौब पोसिगा कोरिलेट तौजबनी अखोइ यंगबियो मेन कंसर्न ओइदुसे अगस्त 27 अदाइदगी यंगबियो टेस्ट तौरिबा मसिंग वीकली जे प्लेटू ओइरबने अदुबु ग्राफ दि हाइगलै हाइबदी टेस्ट मसिंग हेंगतना पॉजिटिव ओइ मसिंग से डिटेक्ट तौब हेंगलैबा टेस्ट मसिंग हेंगलगदी अखोइ अमुक केस मसिंग से काम हेंगतुरिगेबा असि आई अंडरस्टैंड तवे गवर्नमेंट की साइड तकी नत्र हेल्थ डिपार्टमेंट साइड तकी कई लिमिटेशंस ले दो टेस्टिंग किट की लिमिटेशन लेमबियाई अदगी लॉजिस्टिक इश्यूज लेरमबियाई बट देन अगेन अखोइ एपिडेमियोलॉजी ओइना नत्रगा अखोइना इश्यूज जे पेंडेमिक की इश्यू यंगा कांददी वी हैव टू रैंप अप टेस्टिंग ngaranggi oina di am ai detail ubuda am haraujai around 4000 5000 lom test away which is very good what I feel is that it should be more than 5000 now testing should be door to door ka je koi containment area yengaga adi district ki yengaga door to door ka tau khotani am kana tau ai madu daka tanen khale if we really want to contain it
अदगी सी टेस्ट सेंटर दा यंग बियो डिस्ट्रिक्ट वाइज की डाटा फंगद्रे अदुना आई सी रफली सी की सिदा इना पॉजिटिविटी से कमाई कमाई लेरी गेना अद सेंटर्स में यंग बियो अगस्त 5.2 लेगिने सितंबर दा 5.5 अक्टोबर दा 9.6 लाय सुम पॉजिटिविटी हेंगल आई अदो अक्टोबर की से खंगबियो खितंग दी हंदरखिनी मसी हप्ता अमारोम नुमितारा नोंगी डाटा खतनी अदुदा टेस्टिंग मोडेलिटी की खेना बसे यंग बियो RT-PCR के गेदा 11.3 अक्टोबर दा डिटेक्ट हुए whereas RAT 7.2 difference of 4%. मसी याम significant होई खंगबियो मसी करिगिनो दा RAT ngata da खोइना rely tok tar gadi we will be missing a lot of cases. Even RT-PCR to is ba khoi case miss tawne na khali ni kain ma incubation period to ga ma ge testing time to ri duga adu mayam do correlate to kan da case miss tawne le ni how much 20% 30% miss tawne le ni RAT around 40-50% ba miss tawne le ni adu di khoi undetected natraga unreported untested kayam le gade ke zadum roughly ai horen assumption nai estimate on ai taksar ke slide ta. So it may be tempting to test less, but it will be prudent to instead of do less testing, let's do smart and effective testing. See, I personal recommendation ni. Kari gino da there is issue of reinfection, issue of second wave or even third wave. Akoi di hojik first wave ki concern ho idana tha ni dagi kitang angna riba. Ngasi yam concern ho iman nagdana akoi ngasi pulli ko. But later on akoi sigi first wave se lorgan the issues me am lakadu me am do. We have to think of short and long term strategy also. Aduna more pragmatic is to evolve a long-term testing strategy. SARS-CoV-2 is less likely to go away soon until we have a very effective vaccine. Vaccine je first quarter 2021 the lakane is how much effective it will be have question mal lakidori. Now, obviously occupancy rate ke me amji yang kan da si kitang di update tok jadre ai adu rough idea laina ba covid care center da 64% oiri rims da 12% lom oiri home isolation da 23 hoji khar pick up tore ngarang gi home isolation gi data yang di cumulative da 1018 ngarang around 286 lom home isolation prefer to which is very good. People are more compliant now, people are accepting home isolation. I feel it's very good, it's a very kind of milestone naman is adu 12% rims ki se am line lobby ganu rims par avne jenims par avne adi case emission gi da habet yim gi aina sum average on what khibani IDSP ki data ke gi average on covid care ke gi da pull up oina 100 about high je hojik 150 ki rate 200 ki rate da sigi posi live ne adu yengo 200 cases per day 300 cases per day 400 lakh ta ga admission ji kam hengel ka de ge je aduna rims jenims ke aise modi 75.2% and high 100% oiram ne hojikti pra big thal le ram ne aduna akoi sigi jemu predictive model karam bat tau sike epidemiologist kangbu singna share model na khar le adu data pausi कोई पब्लिक डोमेन दा हेल्थ कनो डिपार्टमेंट की सु आइडियाज लेतबनी ना मसी की प्रोजेक्ट होट पा खोइ ngam de kai da hojiti district wise ki hola do ni even daga tara ga cluster sport to yenga adu ward ki wena adu gi hola ga sigi kamai to sigi ab strategy ma yat pa daga ta matam oirabni adu ga data visualization is very critical for public awareness ma ngasai ju angam manasu inform to bigare akhoi na ngasi bau da line prajana line laurai je sida issue me am leiri public ki akhoi gi kan pandemic sa sisi lae je khang deba ai samak su khang dingai da khoi issue si pose kari luri no yeng data yang kan ai bo pakhale akhoi sidi am lakhadu leiri na khang jare ba si data da base or ga public awareness su phajana ye khangan ji me am je in hand changa ga di me am ji su gyan tar kan khan je ai sigi ai am firm belief ne mathang da aina shares na adugi madung da yeng jaba da Imphal West ki population je 2011 ge data da yeng bio population je 5 lakh kumbale expose aina sum pa si yam assumption ne accurate nate 5 to 10% lomje exposed to rongran khale infected was 3927 yogre recovered in 1400 death 25 ne the exposed to 5 to 10% je have the around 70% lom exposed to udriba susceptible we do never 70% in the kind of 4 lakh why suburban urban adigi adu khaidora khini ko adu etar ga hojik urban da sandorak pe flare up torkani hai badi pandemic se da koi Imphal West kata da disease burden se kam lakadu gi je koi expectation ma thambe ba aduna hojik rightly intervene hogdragadi will be inundated with problems adigi risk activities koi observation to kanda gathering je highest ne logje ai aduna hojik next ki political ki rally lakaduri ba adigi ningon chakoba lakaduri ba Christmas lakaduri masi prajam yamna gyan tamin dragadi akhoi si it will flare up close proximity is second and any sigi related activities dum kana me amna dum example do yeng bibi ani confined space ai modern logje yes open da walking chat pa khot pa mi nangna dana open air da oita ga dimasi lone logje oh mai chakramane
नाउ अखोई पैंडमिक से अखोना अखोई खितंग नुंगाइजदबसे मैम की पब्लिक इंप्रेशन लेबा डेली पी आर रिलीज प्रेस रिलीज क्रिकेट स्कोर तब ताइप पॉजिटिव होरे रिकवर होरे है पोट चटप लेजेब मैम से खितंग मुन्ना तीन योथनिंगे अदुगी क्रिकेट स्कोर नाते इंपोर्टेंस अमुतंग एक्सप्लेन तौजरके कईगिनो पॉजिटिव होरी पोटो अदुदनेब अखोना एसिम्टोमेटिक करम क्या कांगबू याउदुनो माइल्ड सिम्टोमेटिक से करम्बनो मॉडरेट सिम्टोमेटिक से करम्बनो सिवियर सिम्टोमेटिक से करम्बनो क्या क्या परसेंटेज याउरिगे येंगदुनेब ख्वाइदगी अखोइदा प्रॉब्लम सर ब्रोगेनसु ngasai पनबीगरे डेथ है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लाखदोने अदुसु पंजरके अदो माइल्ड सिम्टोमेटिक से मॉडरेट काखलप याएब मॉडरेट मु सिवियर कारगा लास्ट लाखदोजे सिरकदुनेब अदुना अखोइगी एक्चुअल डिजीज बर्डन से होजिक लाखदोजे मेन डिजीज बर्डन से मॉडरेट एंड सिवियर कई माइल्ड सिम्टम से अयामन फगली अराउंड 95% मो इंटरवेन तब दरकार तादे वेरएस एसिम्टोमेटिक कांगू 99% कनो तवे अदो सिगी प्रोग्रेशन की डाटा लौथोक खोटोक इंपोर्टेंट होरकनी अदुगा सिगी पोट से इजरी से नो क्लिनिकल बर्डन एसिम्टोमेटिक ओनली कंसर्न दी प्री सिम्टोमेटिक शुड नॉट बी मिस और कैटेगराइज एज एसिम्टोमेटिक कई मोदी सुपर स्प्रेडर होइदुनिना अदुगा अतई सिदी क्लिनिकली इंपोर्टेंट होगदुने अदो ख्वाइदगी बिग बर्डन रिम्स एंड निम्स होजिक बिग बर्डन होइना पुरिसे मॉडरेट सिगा कनो सिवियर सिगने अदगी मु अखोई सिगी से मु कैटेगरी होइना येंगरे अखोई इनडायरेक्ट बर्डन नु येंगे सर प्रोग्राम ने ngasai टच तो बिगरम ने सिजे इनडायरेक्ट अखोई लॉजिस्टिक इश्यूज आइसोलेशन टेस्ट होबगी इश्यूज मैम लेरे नॉन कोविड मैनेजमेंट द फरक हम ता लेरे हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम लानी हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन तौर पर लेरी वेरएस एक्चुअल डायरेक्ट मसिंगदुने अदुदा नतन नॉन कोविड सिहलिदो मागे अदुसु डायरेक्ट कनोनेब कईनो बेड फंगदना नत्रग डॉक्टर दो इन्फेक्शन ओइगिदना मतम चाना ट्रीटमेंट नॉन कोविड तो फंग माजु सिदुनेब अदु कोविड डेट एन लौबियोबा कोविड डेट नते एन लौबिगनोबा सिनेब डिजीज एक्चुअल डिजीज बर्डन लाकदोइजे अदगी मु अगेन इश्यू ऑफ हॉस्पिटलाइज लाकनी रिम्स एन मैम अदुम उबि लेरमने होजे एग्जांपल ने आइनो होजे हाइजेरिजिगे अदगी केस फैटिलिटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स होजिक सिबनाब याउद्री अदुबु मैम खंबिरगनी वन ऑफ द फेमस सीनियर कलीग अमा होजिक मा प्रा फेर हाई लेरी मागी कंडीशन से कमाई होरकदुना खंगद्री अदु अतई अखोइगी कलीग सीनियर कलीग खंगदे जूनियर कलीग खंगदे ओइरोय हाब लेते केस याम खलगदी अदगी सिदा आइना पैरामेडिकल आइना अप्रोच ने येंगहनिंगे कईगिनो दा अहान बदा खोइन तौदुजे प्रिवेंट डेट ने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से कोइन प्रिवेंट डेट ने सर बोगेन जो हाइबी गिबदो सी तौनना बजे खोइन करि तौताई मखा ताबा स्प्रेड से संतोक्तनब अखोइ थिंग ताबनेबा कईगिनो असिदगी अमुक प्रोग्रेस तौरक पोट यारकनेबा अदुगी प्रोग्रेस तौरकदब पोट जो अखोइ जुंग डिटेक्ट तौम जगत तंगनेबा असी डिटेक्ट तौरक अदुगी प्रोग्रेशन ग्रुप तो मुक प्रिवेंट तौम चंगनेबा कईनो दा सिगी मखागी अहुम जे तौतारगदी मथकी टॉप ता लेबा अमजे हंदरकनेबा अदो हंदरबजे कमाइन इफेक्ट लेगे दगी यंगबिको समना हाबदा एसिम्टोमेटिक तो 1000 हारजे सिदुदुदी मी अमनेबा अदुबु 1000 दो कोइना हंदहन ngमगदी 1000 की महत्व 500 200 300 अदुदी सिबु यारोइद्रिनी सिगी पोटसे लोइना इंटरलिंक नातनेबा अदुना सि गवर्नमेंट की वरीज नते हॉस्पिटल की वरीज नते अखोइ लोइनमगना सिगी पोटसे पब्लिक की अवेयरनेस में यारो अखोइना इंटरवेंट तौदु पोसे सिनी कोइजे मसि ज्ञान तामिन नतब यादे मथंग दाई खना डाटा मैम खुंजन मतुंग जिदा इन प्रोजेक्शन कर तौजरके कोरिलेशन खर तौजरके क्रूड डेथ रेट अखोइगी मणिपुर की 4.2 लास्ट 2-3 years तक लेरी अदुना हंदकी 2020 की प्रोजेक्टेड डेथ रेट डेथ्स तौदुजे 14,280 रोम ओइगनेबा अदुदा मोर्टेलिटी परसेंटेज आईसीएमआर की रिपोर्ट की मतुंगिना एज वाइज ग्रुप ता 0 to 14 जे 40% होय 15 to 39 7% होय अदुगा 40 देगिना 59 दना 13% असिगी डिस्ट्रीब्यूशन लेबा अदु 2020 की एस्टिमेशन मतुंगिना सोइन लाकनेबा अदु येंगसिको होजे अखोइ कोविड डेथ सिगा मरी ले कोरिलेट तौसेबा कोविड डेटा शेयर लाइसी यंगबियो 0 to कनो 0.1% वेरएस 15 याम नावइबा होजे थौसाद्रिबा आईडी कैसु तौरोयना खल्लिबा मोइगी डेट तेबुदी नेमगनेबा 1.1% गदनेबा अदुबु यंगबिरो चाहि यांखैदगी करी प्रॉब्लम लागदगी 2.6% अदु सिगी जे सेफर एज एडजस्टेड सेफर दो आइना एक्चुअल डाटा दो खोमगा ngमजद्रबनिना कोरममिरका जु कोरलेट तौ ngमजद्रबनिना इनडायरेक्टली आइना ममांगी 2018 की मोर्टेलिटी की रिपोर्ट की कोरिलेट तौरगा उच्चबने दिस इज आवर डिजीज बर्डन सिनी प्रॉब्लम लाकदुजे अदगी अमुक यंगबियो कोविड सुना नादबदा सिगी ब्लू रैंक तौरिसना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज नाबा हार्ट डिजीज नाबा के मैम सिगिने ग्रीन जना एक्सीडेंट की कनो ग्राफ तो ने
चाही की ग्रुप खुदिंग जिदा कमाई कमाई ना मसिंग सीगे जे 2016 के डाटा गे ने अदगी मथक लेजना कम्युनिकेबल डिजीज गे ने अंगांग दी कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कोविड तदी मोइना मैक्सिमम मोर्टालिटी होय अदु सिदा तुम यंगबिरो सिगी पोट सिदा कोविड सिना कारण तारकदुजे अहान टॉप लेबा ऑरेंज कलर की मचुसिदा हाइने अखोई दी 88 खतने ना नॉन कम्युनिकेबल दा ngasai उच्च करे कोरिलेशन दा सिरकदु दु यंगबियोबा मसिंग सिना क्वाइडी मैक्सिमम याम सिरिनी असिदा कोविड ना सिहनबनी को नते हाबगी प्रूफ तौजु ngमोइद्रिनी खुंगंग खुंगंग दा अनडिटेक्टेड सिबुजु यारकदुनी डिजीज लोट से अखोइना स्कोर ओन उरिदो अदु कतम उबिगनो मनुंग हुन्ना अखोइ उमिननसि मसिजे अदगी सिदा यंगबियो आई डाटा वन डायरेक्ट उच्चरबदे 2019 की आई टैबलेट तौजे आईसीएमआर की रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है दुदगे लखोचब डाटा में हमने कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शन डिजीज यावरगा 50 कतने सीजे केस से 1 लाख सॉरी 1 लाख 5,000 लोमने केस लेग्री से सीरीज ना 50 कम्युनिकेबल डिजीज अनिको अखोई ना क्या इन्फेक्ट हो गए 12,000 केस लेग्रे सीरीज ना क्या नो 88 अदुसु थानीदा सिना चाहिए मगी यंग बिरोदम सिगी कोरिलेशन जे कोई ब्रॉड पिक्चर से काउगुम से सीधे इशू ने थोलकदुजे अदा खोना याम लाइथोगा सिदे दुने दाने न खनबिरगदी अखोई की मिस इंटरप्रिटेशन तो लानबो ओंगनी अखोइना इशू जे होलसम ओइना चाउन उंगमदबगी पोचु ओइबियाय अदगी मु यंगबियो परसेंटेज शेयर के मैम से मोर्टालिटी की डिस्ट्रीब्यूशन से यंगकांदा अखोई की परसेंटेज शेयर क्या लाकदगे जे 57 42 59 जिदा 57.9 परसेंटेज शेयर लाइने हौजी हौजी की ओइना सी यंगबियोबा सी फागी नते बसीजे अदना सी यंगबिरो नॉन कम्युनिकेबल द कमाई कमाई लेरी है जे एज याम खलेंगे अखोइना कंसर्न ओइदु जे अराउंड 30 years दगी 15 गुमजिदी am कनो तौद्रेको अदुगा 70 असai वाइसे मसी याम इंपोर्टेंट ओर कनेबा नेक्स्ट आई प्रोजेक्शन सिगी मैम से प्रोजेक्शन तौरकान आई हाइजगे हौजी फाउदा आई डाटा दुगी मतुंगिना गवर्नमेंट ना थादोरक डाटा मैम जे इन स्टडी कर तौजरे चप चाबदी थादोरकते मोइना मसिंग एसिम्टोमेटिक असिनी अदुगा माइल्ड सिम्टोमेटिक ना असिनी जे चप चाबदी थादोरकते इनडायरेक्टली आइना डेली एडमिशन जेनिम्स ता क्या चली ड्रीम्स ता क्या चली हाइगा तो टोटल तौरगा टोटल केस दगी अदु इतादी मोइ जेनिम्स चली जिदी सिम्टोमेटिक ओरम तारे ना हारगा दाना होतो कांदा रफली इन फंगिजे 10% सिम्टोमेटिक ने फंगे एसिम्टोमेटिक 90% ने अदुगी 10% दाइना अखोइ मसन कलेक्ट का पाउ खरा फंगनो बयावे अदुदी 20 द मेटी सुकले आइसुदो सुकथमी हाइबदो रफली आइना एजुम तौबने मॉडरेट से 7% ओरंगनी सीवियर सिम्टोमेटिक आइसुदो थंबसिना 2% लो मोइनी अदुगा वेंटिलेटर थमकसिना 1% हौजिकी ngasi ngarang gi oina de masi helambaju yare adu sigi se percentage oina katang yengbigono daily samain tora kanda compound tor ko doine nongmada icu da mi katang haije hafta da mi tramari ne hafta ani da di yengbiro do sorry hafta mada mi tare ni hafta ani da mi tramari ni sunjum hengal ka done mi ani admit tok baisi ke yengbiro mi ohum admit tor di ka ta ka da yengbiro akhoi gi preparation kamai leiri haibdi within 2 weeks da ne ba koi problem je la ka doise aduna मधुसु कोरिलेट तौबियो अदुगी प्रोजेक्शन मतुंगिना अक्टोबर दा अखोई 5,000 एसिम्टोमेटिक गुम्बो ओइबियाय सिना ने यामना कम्प्लेक्स होइना प्रोजेक्ट तौदबिदा इचम चमना हौजिक हौजिकी डेली पॉजिटिव से यंकांदा अक्टोबर से सपोजिंग 200 केसेस पर डे दा लायं खलजे पुलबना 6,000 लोम लाकदे दुदि अदु 6,000 दा 5,000 जे एसिम्टोमेटिक ओइरनी सिम्टोमेटिक से 1,000 ओइरनी आईसीयू दा क्या लाकपे 100 ते 150 रोम लाकपे रफ एजम्पशन नि ओइदबसु याय हेनबसु याय अदुगा नवंबर दा कइमा सिगी पोसे अखोइना अखोइ मयामना ज्ञान तामिना दना सुम सिगी 30% मंथली ग्रोथ से सुम लेरबा 30-40% लाबा अदु ओइतारगदी 9,000 कनोजे अदुम यौरकदुइनि अदगी डिसेंबर दा 12,000 गाइ इराय लाइन यौरकदुइनि सि म्याम सिदा मुक सॉरी अदुरे सिदा आईसीयू लोड क्या लाकदगे जे यंबिरोदम अदगे मुक अखोई सर्टन गवर्नमेंट की साइड के नत्रगा सर्टन अखोई की ग्रुप साइड के लॉकडाउन से दका तारमने खले आई की तरफ तै अननेसेसरी ने कइनो या हाइजरके लेट द डाटा स्पीक सिगी रेट कनो से लॉकडाउन पीरियड ने इवन मे इज लॉकडाउन पीरियड ने होय म्यामना काउंटर आर्गुमेंट तर पे सिदी रिटर्नी नि क्वारंटाइन ने ना काउबिगनोबा लॉकडाउन मनुंग दनेबा लोकल स्प्रेड होग्रिसे लॉकडाउन मनुंग दनेबा कम्युनिटी स्प्रेड होग्रिसे
aduna it's not going to decrease the cases, it's only going to delay. Aduna dum obvious oiramni August ka September ki difference dum lakpase dum obvious oiramni. Growth se monthly growth se sum yengbiyo dona. Aduga role and responsibility aina mi amoina as a citizen of Manipur amoina aina COVID-19 se kari wan yengsige ba akhoi just pau khatang yengaga hel nungti ki press release khara paraga wari je to kumse ba aina aigi personal health ta kari problem lakani, public health ki ta kari problem lakani aina yengdu po se kai no je umina se ba yamna complex oidra su personal health ta hoje COVID-19 se aina kai ma comorbid laina nadra ba aingon da siba yabi sang se data jugi matungina less than 10% oidune ba adubu aina COVID comorbid naraba age group su khara wang khot paga leiraba adu itadi more than 10% oiktune ba specific oina hot pe ai kai ma data se leita ragadi aduga need of personal safe zone yam daga ta dune need of personal safe zone se ate kemote mask upa hand washing to ba mina kano to roktra ko aina mi de lap thoga 6 feet lap thoga social distance thambi ba yum na ina precautions lowi ba aigi ahan sing aigi ima sing natraga ipa sing moida comorbid nare haraga vulnerable group ne hagadi moigi kano thambi ba aduga kausu kaubi ko no kaimba positive oiraga aids positive oiram nei makha tabdi kaimo problem le khanbi ko no hojik post covid sequelae haibam su leiri ba kaino da sigi data se nyamna nascent oiri confirm oina koi kyam suffer ro ko no khangdri tha mari mangal le kan da problem thoku yauri adagi amusu mu reinfection ne hai panjagi budo ngasi thangmaiban gi angang dupi macha do ngasi ma hojik reinfection tobu ya bi jang swang eba kaino da ma ge immunity handara mane ba antibody level handara mane ba ana masi akhoi di som sangdor koi problem se aduna adugi pot su kau bi gano ba adagi yam sathiri sina mu reinfection mu he nong leina sathi kale hai ado main issue akhoi na kauri da bse yamna complex na tabita hospital da ai ming chan ba phangoi ko adagi ai kai non covid ki ai laina na rak bodo angang pokpai ni khangde ai gi accident thokni khangde heart attack thokni khangde ai ngon da du problem ni ko jo ai na sigi pot se sigi ai gi role responsibility lobi dragadi sigi problem je ai na contribute to du ne ado home isolation is not just an option but a game changer ai masi kai no hygienic is matam khara dadi even CSO kangbusu masi gi poche adu leram ya ko yes toilet separate leite adu leite ada leite na delhi de yeng bio toilet separate to khro akoi den sa dina taw ba dhara bi de yeng bio slum area ne kamaina kop torino disease ke understand to ma chang ne ba khoi se separate bathroom ai do kai adu issue do main issue natte ba main issue de khoi na si tawri ba khud ki hygiene tawri ba asigi posit la khadune sigi detail du de mo health department de su yam kana tholak pa yai akoi technical ke ke leiriba kangu singna mun study tor kan da kaino ta contact tracing data leire aju dum study tor ga esine oidune je dum tholani let the data speak and let's base our intervention based on that kai nai haijage ko 90% asymptomatic se karingba divert to ngam ba khoina home isolation da issues legine khangje se du ko namu panelist kangu na su contribute tor ga haibiu fun kanus le je kai mo leram tar gadi isolation da tham covid care tham baje pacham changi podamani testing je moi to ba gi testing gi ke je loino kano front condition ya mi ngatani adu modo karigumba covid care maintenance gi fund do koina testing amasung treatment da divert to ngam gadi kam pharak kani fund wale ha ko lekai level da local donation to biya koina mi di lekai du ga na du matungina individual funds koina to biya even ana masamang ju paisa piraga asymptomatic home care ki isolation da toriba management da koina contribute to BBI logistics da yang bio manpower relief tor ko doni health care workers da kana relief tor ka main oina hoje focus to ha primary objective koina disease burden main ori bisi da adu ki treatment da la ka doni mi masing hengala ka doni adu di naturally death to handar ka doni kaino timely intervention to mangam kani adagi mo freeze of covid care center se ko di hoji ai yam ning da gi personal opinion oina dedicated covid health center se hengala ninge asi dane akoina moderate ke myam se kan to ko je akoi se aina se haije se ai gi personal amu na chade se national gi SOP da lo yaw le ram state ki SOP da yaw le rabani ada akoi da kitang unfortunate haigadra execution da akoi kitang si udri covid care gi level adum leiri ba ko je ado hojik de akoi covid care gi level je ai di covid care gi level je home isolation na mahut chilala je covid care se na muk no covid comorbid kangbu asymptomatic oiba do thamna bo na raji aduga symptomatic kangbu sina muk dedicated covid health center semkat piro aduga dedicated covid hospital gi joi haijer rakhige aduga aina concept am float tokjening je local lekai covid monitor temena thamningi kaino da myam sta berangoni adugi ai transfer logu da adu towe da mi ga pau phang de adu towe da towe na kaino da health care department amasung akoi manungi wari do khangjabri na moi ware ngamdre mi sudre
mi sudre aduna akhoi je kaina hojik te mu aina collective responsibility ga ma lakne hai je aduna lekai gi kaigumba collaboration to lekai gi covid team ma leiragadi how much the situation can change adugi pon ma soi kitang kaino to tawjaningi aduga government gi amasung public private sector ke mya hojiti collaborate tawrani hamanung de so ko yanabagi khotba khar su leirabani we have to cooperate ada essentials da yung home isolation kit kuma pihaningi info booklet pihaningi hojik pidri na khanjay an khan bata piram basu ya adu bai gi knowledge de leijadare important contact number press release da yawe adugu home isolation da tari ba mi sing da phangi phangri ba habi question am di lei the monitoring team se lekai covid team na tahoningi aduga medical team ga hojik ti whatsapp ta ju video call ke loin tongma yarabani na aduga tongna kan transfer to ko baka se nangi SPO kan do pulse oximeter do hapchalo yenge reading yenge adigi respiratory rate ka to yenge khoi yenge haraga remotely adana monitor to kan da transfer covid center daga transfer to ya bagi pot do khoi sin bayai adagi essential supplies ke leita laira ka to di lekai ki covid monitoring team to bayai ad compliance ma de hengal ena khalle and why should compliance should increase to the data na jo haire asymptomatic the 99% masa matom na pharak pagi pot ma si yam leiribni na adagi database akoina data gi leiri mi am sida akoina kari recommendation to bi ai masi yong teng yang ai si ai gi personal opinion na chate data gi matung ina ai haijarake 90% asymptomatic or na home isolation na manage na batoros covid care center amazon covid dedicated covid health center ke gita relief tong na ba redirect resource to rase aduga moi dagi 1 to 5% gum je transfer to rakani haibagi expectation ma thamasi adagi muk अखोगी माइल मॉडरेट के किसी ना मुक पब्लिक प्राइवेट के मानरगा खरा शेयर तोमिनरसे प्राइवेट ना क्या शेयर तोगदगे तो प्राइवेट के मुक तानरगा अदुगी पोतो खन्नबि बेयाय अदुगा हौजी कोविड केयर सेंटर लेइसदा अखोई डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अमसुंग डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर से मसी लेइत्रिने खनजे याइन खनबदा जेनिम्स के लाउथोय है अदु पुरा मोइस नत्रि अदुना मसी क्लियर कट ओइबम संगेना खले कैनो द फ्यूचर की लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कैनो दा अदुगा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट गिसु प्रजा म्याम दसु अवेयरनेस तोबमा मसी खल्लेना खली अदुगा हौजिकी ओइनदी यस सिवियर आईसीयू द लेबसे रिम्स जेनिम्स न तौरी अदु आई मसी कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेरगदी मसी की मेजर शेयर जो हंदनजे कैनो द कोविड की नॉन कोविड की पेशेंट जिंग जे रिम्स जेनिम्स येंग बंगमद्रे अदु मसी अखोई इट्स अ वेरी अनड्यू वेरी बिग अनफेयरनेस टू दी नॉन कोविड पेशेंट्स कैनो द मेजर शेयर दी ओपीडी के म्याम से मेजर शेयर मोइन सु येंगिमिना अदु टर्सरी प्राइवेट हॉस्पिटल खरना सु अखोई आईसीयू की मैनेजमेंट जे खरा शेयर तौबिरकने खल्ली यानाबसु खरा लेना इन सुम ताजै मेन पावर प्रिपरेशन तौबम चंगी आईसीयू जे अखोई आईसीयू मसिंग सुक याम खल्लगदे अखोई जूनियर डॉक्टर खंगदे सीनियर डॉक्टर खंगदे कमाइन तौसिगे टेली हाइबदी सीनियर डॉक्टर सिंगना रिमोट होना जूनियर डॉक्टर सिंग तो मैनेज तौबिबा अदु कमाइन कम्युनिकेशन फाउनबा खोनबा प्रोटोकॉल सेम बयाई टेस्टिंग दा योंतंग हाइजगे रिटर्नीज के म्याम से आइगी सुम डाटा की मतुंग इनदी रिटर्नीज यामद्रबनिना रिटर्नीज टेस्ट कहीं तो मोई रिस्क एक्सपोजर रिस्क इम्पोर्ट लाकदुसे लोकल कम्युनिटी स्प्रेड तौ लेरबनिना लोकल कम्युनिटी की रिस्क तुने हेलबनिना मोई टेस्ट तौदबी होम क्वारंटाइन तौरगा सिम्टोमेटिक होइबा खोपाइना सिदा लोकल के सेम खोगी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री दा कॉन्टेक्ट की प्रोटोकॉल इन तौरिबदो अदुई पोतो तौहन्निंगे हाइबदी अदुगी टेस्टिंग दो आई ngasai दो पंजगिबदो स्मार्ट एंड इफेक्टिव टेस्टिंग दो तौहनजनिंगे ना हाइजनिंगे जे आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस लोइसलगे लोइदोरबदि अदुगा प्रिवेंटिव मेजर्स लागना आई फ्रंटलाइन वॉरियर्स जे डॉक्टर अमसुंग गवर्नमेंट के नत्तेना हाइजनिंगे सीधी पब्लिक बिगदोनेबा सो फिजिकल डिस्टेंस थम्बियो हैंड वॉशिंग तौबियो आंगांग के अहन वनरेबल ग्रुप तिननमिगिन कैनो मोइदे हाई वायरल लोड कैनो तौबनिना अदु ग्राफ काखलकसे हंजे हारगदी हेल्थ केयर वर्कर लेरिबा अदगी वल्नरेबल ग्रुप लेरिबा मोइसिंग सिदा केस मसिंग हेंगलहनगुमसेबा अदु इतादि हॉस्पिटल हांग लेनी डॉक्टर मसिंग ओवरलोड तौरोय अदुना आइना सी हाइजरिसे फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स दी अखोई डॉक्टर नते जनरल पब्लिक ने डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के नते अदु अखोइना हेल्थ लेरिबा कांगुसिना नतगा इवन पुलिस हाइजरगे मोइसिना बैकबोन वॉरियर ने आई लोगजनिंगे अदुगा मार्क्स वैक्सीनेशन नाउ हौजिक मार्क्स की इंपोर्टेंस है इसी हाइजनिंगे कहीं सर्टन एक्सपर्ट्स करना है मार्क्स वायरल खोगी एक्सपोजर से हंदहलगा इवन वैक्सीन की टाइप थबक तौहलेना अदुना मास वैक्सीनेशन लेटर से हारगा लोइसनजगे Thank you, Dr. Nabakiso.
मथंग लाकदब अखोगी स्पीकर्स मैम दा खितंग रिक्वेस्ट अम तौजगे अखोई ngасꯥꯏ इहानबदा हाइजखिबा अखोई ngасꯤꯒꯤ डिस्कशन जी अखोई मरुओइबा पांदम हाइबा तारे मदुदी मसिदैसिदा अखोइना यामना डिटेल ओइना खनरुबदि ngमोयदने ब्रॉड ओइना करम स्ट्रेटजी तौरगा ख्वाइदगी